Zdravo, moje ime je Vlada, a ovo je Korg PA500. PA500 je zamišljen kao mlađi brat Korga PA800 i namenjen je svima, kako profesionalcima za žive nastupe, tako i onima koji žele profesionalan zvuk u svojim domovima. PA500 je prvenstveno aranžmanska klavijatura, ali jedna od retkih koje se može upotrebiti kao izuzetan solo instrument. Zahvaljujući velikom broju oscilatora, a ima ih 80, jedan zvuk, to je boju, kako smo mi muzičari navikli da kažemo, moguće je praviti od 16 različitih zvukova, a to je do sada bilo moguće samo na klasičnom synthesizeru. Nova Korgova PA serija, pa samim tim i PA500, posjeduje i pravi portamento koji je veoma zastupljen u domaćoj folk muzici. To zvuči otprilike ovako. Veliki broj fabričkih zvukova i odlična mogućnost obrade sigurno će vas inspirisati da i sami kreirate vaše boje. Pa vam je zbog toga dato na raspolaganje 128 user mesta, gdje ćete ih i smestiti, kao i 64 mesta za bubnjarske setove. Na sve to možete dodati 4 efekta istovremeno, koje se mogu programirati po želji, kao i veoma koristan master equalizer. Aranžerski deo klavijature posjeduje 8 traka za snimanje, a svaka od traka svoj equalizer potpuno nezavisan od ostalih efekata. Veliki broj fabričkih ritmova pokriva većinu muzičkih pravaca koji su potrebni svakom muzičaru. Pop, rock, dance, jazz, latino i drugo. Verujem da dosta kolega svira i narodnu muziku, pa ćemo na brzinu proći kroz par stilova.
Samo programiranje i rukovanje klavijaturom je dodatno olakšano velikim touchscreen ekranom osjetljivim na dodir, kao i velikim brojem spoljnih komandi. Ono što je zanimljivo je da se po prvi put na klavijaturi ove klase javlja i gitar mod, koji omogućava da prilikom pravljenja ritma vaše gitare zvuče potpuno prirodno i živo. Da vidimo kako to funkcioniše. Korg PA500 ima dva potpuno odvojena sekvencera koji omogućavaju neprekidno puštanje matrice, bilo da su u pitanju MIDI fajlovi ili karaoke sa tekstovima. Prilikom snimanja vaših pesama na raspolaganju su vam dve mogućnosti. Brzo snimanje koristeći već gotove ritmove ili rad u 16-kanalnom sekvenceru, traku po traku. Po završetku sve to možete odmah snimiti i koristiti kao gotov MIDI fajl. Za čuvanje podataka koristi se SD kartica, a za rad sa računarom koristimo MIDI ili USB konekciju. Ako bi morali da Korg PA500 opišemo sa samo nekoliko reči, to bi verovatno bilo sledeće. Profesionalan zvuk, velike mogućnosti, dobar dizajn, male težine, svega 9,9 kg i naravno po ceni dostupan većini. Na kraju, ako želite da i sami isprobate PA500 i ostale Korg proizvode, svratite do nas. Pozdrav od Vlade iz Sky Musica.